Pokušaj sada otići do druge osobe i reci joj nešto o nekoj trećoj osobi, a da je pozitivno. Pokušaj drugim riječima ogovarati neku treću osobu na pozitivan način. To uzmi i zadaj si kao nekakav mali izazov. Mrvicu sam umoran. Trenutno je valjda 1 ujutro, ne znam ni ja. Za oko 15 dana objavit će se, odnosno poslat će se u tisak knjiga Veliki pad, koju sam, što sam već spomenuo 150 puta, pisao više od 10 godina. I to je u biti to. Nadam se da nikom neću baš jako smetati što sam relativno umoran, ali umoran sam uvijek. Umorni smo svi, nešto poput Tome Zdravkovića, umorni smo od života. Bio mi je prijatelj, slao poruke više puta i pitao me: hajde snimi video zapis u kojem ćeš predstaviti svoje knjige, pa da usput opet umorno učinim i to. Dakle, ako nekog zanima, knjige koje je spominjao su Samuel Žid, to je ovo, valjda se vidi, i Gospodin August. To su 2 filozofsko-avangardna romana koja sam pisao 6 godina. Ako nekoga zanima, cijena za jednu plus drugu knjigu plus dostavu, sve ukupno je 15 eura. Dakle, ako nekog zanima, ne preporučujem te knjige nikome, ali sad da razmislimo o nekim citatima koji dolaze iz tih knjiga. Bijes je vatra koja se gasi razumijevanjem. Teško je razbijati iluzije, a da nitko ne završi porezan. I tako dalje, ima tu i citata i svega, ali nebitno. Ne preporučujem te knjige nikome, a ako baš netko želi imati te knjige, makar zato što su interesantne naslovnice, vjerojatno će ih u komentarima moći uzeti. Nebitno to. Kamera može snimati 24 minute, pa se nadam da neću odugovlačiti. Bili su mi više puta kroz zadnjih par godina, možda jedno 10-20 puta, su mi ljudi znali reći: ti si, Ivane, sretnik. Zato što, iako to zvuči možda ironično, ali ti si sretnik zato što ti imaš nešto kao smisao, kao nekakav svoj smisao, rekli bi smisao života. Ti radiš na tim knjigama, probudiš se i onda radiš, 10-15 sati na tim knjigama i to je tvoj smisao. Imaš nešto spram čega ćeš usmjeriti svoj život. Ali što ja imam? Recimo, to bi me upitali. A što ja imam? Imam, ja mogu slušati glazbu, mogu gledati oko sebe, mogu vidjeti more ljudi, osjećati se kao mrav u nekakvoj koloniji. To bi mi ljudi rekli. I onda bi me upitali što da meni onda bude smisao, što da uzmem za svoj smisao života. Osjećao bih se, tako reći, kao da me primaju za kragnu i pitaju me što da mi bude smisao. Čak i ljudi koji imaju djecu, često se dogodi da imaju, djecu i vide: trebao bih biti sretan sa ovim, trebao bih biti sretan, imam sve što je potrebno po svim nekakvim normama, zakonima, nepisanim pravilima, trebao bih biti sretan, ja moram biti sretan, a opet nisam. Moram biti ispunjen, a opet nisam. A ti, recimo, stvaraš te knjige i zato si ispunjen. Tada bih često rekao da je to konflagracija, da je to krivo vezanje osjećaja ispunjenosti sa tim nekakvim faktom da se bavim književnošću. Recimo, mnogi ljudi koji stvaraju knjige svejedno nisu ispunjeni. Mislim, mnogi ljudi koji su stvarali knjige su se na kraju i ubili, recimo, Jesenjin.
uzeti ću ga za primjer, mislim, Ljermontov je toliko bio upao u taj nihilizam da je na kraju besmisleno, ni zašto ušao u duel i dobio tane. On je završio ubijen sa 26 godina u duelu. Zanimljiva stvar kod Ljermontova u njegovoj knjizi Junak našeg doba, njegov lik, kako li se zvao, Pečorin, dakle, je isto bio u duelu sa pištoljima i njegov protivnik je pucao sa strane u duelu, znači nije htio ubiti Pečorina, a Pečorin je ubio tog čovjeka, a Pečorin je junak, jeli? Dok za razliku od knjige u stvarnom životu Ljermontov je pucao u zrak u duelu, a njegov protivnik je pucao u njega. Tako da se može stvoriti ta određena paralela između autora i svog lika. Lik je učinio ono što je učinio suparnik od autora u njegovom duelu. Ali nebitno i to, znači hoću reći da stvaranje knjiga ili bilo kakvih čega god, pjesama, slikanje i tako dalje, to je krivi zaključak, odnosno krivi je zaključak da je to ono što je smisao čovjekovog života. Krivo je uopće zaključiti da čovjek ima ideju o smislu. Vi često kad pogledate u nečiji život mislite ovaj čovjek ima sve složeno u svom životu, ovo je sretan čovjek, a zapravo onda vidite da nitko od nas nema složen život. Mi smo svi zapravo kao lutalice. Zamislite to, dakle, svi smo mi kao neki pustinjaci, svaki na svojoj dini i mislimo da je na tuđoj dini malo bolje, malo manje da prži kad je dan i malo manje da je ledeno kad je noć. Ali uglavnom su sve dine iste. Što sam htio reći? Sad puštam mozak, pa neka govorim bez ikakvih pravila. U svojim knjigama popularan psiholog i u zadnje vrijeme i filozof Jordan Peterson je iznio odgovor. On ima knjigu Maps of Meaning, odnosno karte smisla. U njegovim knjigama on daje odgovor na manjak smisla u životu, odnosno za njega do smisla se dolazi životom. Odnosno, on kaže, umrijet ćeš, kratak ti je život. I zato živi, znači živi kao luđak, agresivno živi, ne znam, oženi se, putuj svijetom, doživi sve i svašta, znači naživi se. Ali kad se malo o tome razmisli, vidi se da je to u suprotnosti sa kudikamo mudrim filozofom Budom, koji je imao 4 plemenite istine, koji je rekao duka samudaja niroda marga. Odnosno, problem htjenja, nema problema. Za Budu rješenje problema je u uklanjanju htjenja. I sad, Peterson bi rekao, moraš živjeti, imaš taj jedan katalog osjećaja, katalog doživljaja, kao djeca kad skupljaju one sličice u svom katalogu i lijepe te sličice po katalogu, tako i ti moraš ispuniti svoj katalog osjećaja i doživljaja kako bi zatrpao tu rupu u sebi koja je zapravo rupa smisla. Ali to je zapravo u potpunosti krivo, makar se meni čini. Kratkotrajnost života, kad se uzme ona u obzir, dakle, odgovor na kratkotrajnost života nije u presaturaciji života. Recimo, što bi to značilo? Recimo da kraj vas se nalaze slikari, odnosno bilo kakvi ljudi koji slikaju i vi isto slikate. Razlika je u tomu da oni imaju velika platna, oni imaju platna metar sa metar, imaju nekoliko platana, dok vi imate malo platno, tako ne znam, 5x5 cm. I jedno jedino. I vama dođe prijatelj i kaže, odgovor na to je da vi uzmete hrpu boja i istresete sve moguće boje na to malo platno.
To je jedino rješenje. Vi imate samo jedno i to je malo platno i zato morate obojati to platno sa centimetar debelom količinom boje. Znači sve moguće boje morate istresti na to malo platno. Što biste vi odgovorili na to? To je lijep savjet, ali taj savjet nije ono što je meni potrebno. Odnosno, taj savjet nije lijek ovog problema. Rješenje ovog problema se ne nalazi tu. To biste rekli. Rekli biste, ja imam malo platno i imam mnogo boja. Rješenje na taj problem, odnosno rješenje tog problema je u čekanju. Rješenje tog problema je u odvajanju određenog vremena na razmišljanje o tom problemu. Dakle, rješenje je u sazrijevanju. Dakle, pristupit ću tom problemu sa sazrijevanjem. Pričekat ću, neću žuriti. Što više, neću čak ni razmišljati o tome. Zato što najčešće kad čovjek o nečemu razmišlja, on si samo blokira um. Dakle, nemojte, odnosno rekli bi sami sebi, neću ništa ni bojati, neću o ničemu, neću to ni dirati, zato što ako sve boje, znači stavim na to platno, bit će crnilo. Kombinacija svih boja je crnilo i zato ću ja odvojiti vrijeme na razmišljanje ili čak ni to, samo ću odvojiti vrijeme. Dakle, udaljit ću se od toga, a rješenje će doći samo po sebi. Upitali su me ljudi što je to uopće život. Čudna pitanja dobivam. Što je život? Dakle, život je fenomen, mogli bi reći, ali tako. Dakle, život je fenomen unutar kojeg subjekt ima mogućnost upoznati se. Odnosno, život je fenomen unutar kojeg subjekt ima mogućnost obratiti se samome sebi. Ta izjava ima mogućnost se bazira na određenoj nadi, tako da je život kao fenomen unutar kojeg subjekt, dakle, ima ili nema mogućnost obratiti se samome sebi, a priori baziran na nadi. Znači, život je nešto što je bazirano na nadi. I kad prihvatimo tu nadu, onda ćemo reći, dakle, život je fenomen unutar kojeg subjekt ima mogućnost upoznati se. To bi, dakle, bio život. U čemu je smisao u tom slučaju? Ako si čovjek već i kaže u redu, dakle, idem pronaći temelj tomu što zovem svojim životom, idem pronaći smisao svega toga, dobro mu je postaviti si pitanje što ta riječ smisao ipso facto implicira, što ona ipso facto jest. Jer primijetit ćete da postoji semantička satijacija, to je kad si spomenete ime jedno 50 ili 100 puta recimo i onda vam vlastito ime neobično zvuči. Tako i kod riječi koje su ordinarne, odnosno česte, kao što je smisao ili taj izraz smisao života, toliko puta je ponovljen da više uglavnom ništa i ne znači. Zato je dobro postaviti si pitanje što to implicira, što taj izraz u sebi zapravo jest. I dobro, premda u svojim knjigama imam jedan pojam koji se zove dihotomija istine i svrhe, koji kaže da istina nije nužno svrhovita i svrha nije nužno istinita, to ću odbaciti načas, jer je to je samo knjiga. Ako si postavimo pitanje što svrha ipso facto jest, što svrha mora biti, vidjet ćete da je svrha istinita. Dakle, svrha je ipso facto istinita. To je, recimo, zanimljivo. Dakle, kad si postavite pitanje što je svrha, vidjet ćete da vas to vuče ka tom zaključku da je svrha istinita. Najveća forma, najčišća forma istine je benevolencija. Dakle, najčišća forma istine je benevolencija. A najčišća forma benevolencije je požrtvovnost. Dakle, kad se žrtvujete za druge. Tako da, kad si postavimo pitanje, dobro, što je svrha svega ovoga, tada nekako smo gurnuti u kut, odnosno gurnuti smo do te nekakve vage na koju stavljamo riječ požrtvovnost. Što uopće znači požrtvovnost? Jer netko bi možda kao nekakav romantik rekao idem se žrtvovati za druge.
I to je onda požrtvovnost, što znači da je to benevolencija, što znači da je istina, što znači da je to moja svrha, idem se žrtvovati za druge. Ali ako načas ignoriramo tu romantiku, onda ćemo vidjeti zapravo da je najveća forma požrtvovnosti zapravo voljnost da se živi ordinarno, što se može znači preformulirati u biti tu za druge. Unatoč tomu što ne živimo u herojskim vremenima, unatoč tomu što život nije nekakav herojski, romantičan ep, što se ne ide ubiti zmaja. Požrtvovnost je znači voljnost da se bude tu za druge. I to je recimo po meni taj nekakav recimo moj privatni, rekli bi možda intimni pogled na smisao. Što to smisao mene ili smisao neke druge osobe može biti. Dakle, ako ima smisla, on mora biti istinit, makar u našim životima. Ako je istinit, onda je benevolentan. Ako je benevolentan, onda je u njemu požrtvovnost. A požrtvovnost, ako ne gledamo previše daleko, nego ako pogledamo u ono što je ispred nas, vidjet ćemo da je požrtvovnost zapravo voljnost u malim stvarima vidjeti velike stvari, odnosno samo voljnost da budemo tu. Znači, ne moramo biti heroji. Heroji smo a priori ako samo smo tu. I u biti sa tim ću završiti.